Siza kuwe ngqo kumagosa ethu osasazo apho eAuckland Park. Liphumile ilanga lithetha kuba kaloku nathi sifike sagaleleka singumthombo ophala phambili gama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Kanti ngokumbukeli kusithiwa nje ibetha inhloko ubethe qatha ukuze kuthethwe ncakasana lento siyenza kwezi yure ezimbini zidlulileyo ngoba ke sigalele nophuka ngokophuka nalo maqulo okuhlanganisa zeke sazityela itheko ngoko ke singena kule yure yokugqibela sidlamkile imisili phezulu. Lowo ke othe waphoswa kokwenzekileyo nalinqaku esithe salichaphazela abasebenzi bomgodi impala platinum bebengafuni ukuphuma emathunji nomhlaba kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo bade balugoba uphondo baphuma. Kusekuninzi ke mbukeli esikuphathele kona nakule iyure ngxela sona kaloku isimo sezulu ezemidlalo nendwendwe mbukeli eziqhafuqhafu ezawuqinisekisa into yokubana uthe qolo unolwazi ngezinto eziqhubekayo. Isendimlo ke ukholosa kalubisi umadlongothi ndihamba naye umamtshali. Isingene ehoreni lesithathu ke manje mbukeli lenqole emasondo ingqayizivele yohlelo lesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Phakathi ke kwezinto esixoxe ngazo ukubhaliswa kwabafundi ezikoleni zaseGauteng kanti futhi sike saxoxa nanomkhaba Madonsela onguza kwethu ke lapha eSABC. Khona ke othe njengoba nje inkosi yami bekulindele kumholo nje wabeke ungasangeni. Uyabona nje umuntu ongamfakela imali ngemistake hayi akaforget akakhohlwe nje ngeke azaza ayithole lo mali back. Usengamana azamtrendisa. Akasamind ukuthi ngamana untrendiseke sana okusalayo andibhatali la mali. Ibhlunga kangaka into yotrenda. Kuthiwe lo nje mandimbona ngunoxolo. Imali yami Ntombi. Uyabona ngoJanuary ke. Into esizayishare apho. Into esizoyishare. Mbuka nje masingena nje ke ehoreni lethu lokugcina ke sibheke indaba ehamba phambili. Duma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wabo ephondweni nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wabo ephondweni nowayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Isinqumo saloyo owayengumongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma sokuthi angayikhankaseli futhi angayivoteli ANC sixekiwe abaholi beANC esifundazweni. UZuma umangaze abaningi ngempelasonto ngesikhathi ememezela ukuthi uzokweseka iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe nanxenxeza khamuzi zakulelo kuba zilivotele. ISANCO KwaZulu-Natal ithi ke uZuma wayitshela ngalesinqumo sakhe ngaphambi kokuthi asimemezele emphakathini. SANCO has no constitutional grounds of charging its provincial chairperson for joining the MK party. The PEC of SANCO KZN therefore resolved that President Zuma continues to be the provincial chairperson of SANCO in KwaZulu-Natal. Case closed on this particular matter. ISANCO ke iphinde yaxeka unobhala weANC esifundazweni uBheki Mtolo kanye nosihlalo waleli qembu lesifundazwe uSiboniso Duma. Duma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. They seemed to personalize a political matter because as SANCO KZN, we are not yes-bus types that they have been accustomed to. ISANCO ivumile ke ukuthi lesi sinqumo sika Zuma sizokuba nomthelela esibalweni sabantu abazokuvotela iANC ngokhetho lwangonyaka ozayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Isebenzi zemayini impala platinum ebeyitelekile ezenqaba ukuphuma emathunjini omhlaba kulezi insuku ezedlule zigcine ziligobile uphondo zaphuma emathunjini omhlaba eRustenburg eNorthwest. Zilinganiselwa enkulungwane ezimbili isebenzi zalemayini ebezivalele ngaphansi emgodini kusukela ngomsombuluko.
Isiteleka sazo ke besihambisana nezimfuno abafuna ukuthi abaphathi bemayini bahlinzeke ngazo kuyimpesheni kanye nemihlomulo yezabelo eqondene nezisebenzi zemayini. Isizathu ke solele ekutheni lezi zisebenzi igcina ke seyiphuma emgodini kube indlala nanokuthi ke abengekho amanzi anele. Ziyakupheka kusho inyani noma maqondana nokuthi ezinye zezisebenzi beyingaphansi emgodini beyihlaliswe ngempoqo zingafuni. Emgodini siliba sihlele phaya ngekufuna imali manje vasikhiphe kuthi vazobuya bakhulumisana ukuthi imali sizoyithola o asina kuyithola manje iqiniso asizange siyithola indaba yemali sihlele kusukela Monday singene ngapha 3 khona siphuma kumanje wabona umphendulo wazivozokhulumisana abanganga phele sikukhulumisana indaba yemali into besifuna sitholanga yabo hayi into azihambanga kakuhle but ke still sisaqhubeka sakhulu sisaphindele ku manager futhi yabo emva kwa kulamalanga la siyathathile sihlezi emgodini amathathu so ukuthi wenzeka ke angeke sikwazi ukuthi siye ku manager sesonke yabo sisathatha abanye abambalwa abahamba phambili ukuthi ngabo manje basaye ku manager so ukulandela isikhathi so thola report back ngomso wasazi ukuthi into zohamba kanjani ngomuntu beke banjiwe lapha ngenkani besihlezi ngokuzwana kwethu sifuna lento besifuna everything is ready because basically silela ama right way to yeah so anything sibazoyisho i ready for because imali yabantu abethu leba bayidlile imali yamashares which means imali eskipe production more than so icompany yasipha so mabayithatha union ithatha ifaka somewhere for ukuthi boyikhulisa invest so lama investment bona bacede mavumele bayishare thina bayithatha bona bayidla ababaphi basebenzi. Kanti ke singathanda ukulumkisa abo banenhliziyo zibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Kothatha nje ukuphazima kweliso ukubulala utitshala wayekhulelwe uKirsten Clayt okuvele ngethuba kucotshelwe isicelo sebail somfundi ubafana Mahungelo neminyaka engama-21 notyholwa ngokubulala uClayt. Mahungela ke ujongene nezityholo zokubulala, ukudlwengula, ukuphanga kunye nokuceba ukubulala. Umbuso ufunda istatement sikafakazi somphenyi wecala uthe umsolo wabonakala emakhamereni elandela umufi ngokumphenyi wecala kwathatha imizuzu eyisishiyagalombili sokuthi lo thisha qinywe abulawe. Isidumbu salo thisha satholwa abanye ababesigijimele emva kwemizuzu engama-30. The witness picked the phone at around 0:15 a.m. and the deceased entered the park at 08:04 and the timekeeper took pictures at 08:05. Meaning the murder occurred in the period of ±8 minutes. Unogada uGrantmula osebenzela inkampani 24/7 uthi kubonakala wesilisa ejomba isago lapho kwatholakala khona isidumbu. On this camera I found an African male. Living the area. Leli cala lihlahlela mhla zingama-29 kwephezulu. Izinkulungwane zesizwe samaNdebele kaNzuza bezibungaza iminyaka eyi140 ngonyama uNyabela yahola impi eyabe iphakathi kwesizwe sayo nomphakathi wamaBhunu owabunga phansi kobuholi bukaPaul Kruger. Lempi yadonsa izinyanga ezisishiyagalombili kanti yasuswa ukuthi ingonyama uNyabela yanqaba yaphetha ukukhokha intela kuhulumeni wamaBhunu. Lomkhosi wamnyaka wonke ubanjelwa eRosenegal eLimpopo. Ngesikhathi ingonyama uMabhoko wesithathu yethula inkulumo kulomkhosi inxuse ukuba kube khona ubumbano phakathi kwesizwe samaNdebele. Ingonyama uMabhoko iphinde yagcizelela ukuthi abaholi ababone uNkulunkulu ngakho ke izakhamuzi zinelungelo lokukhononda uma kungahlangatshezwa nanezidingo zazo. Ingonyama uMabhoko iphinde yaphawula ke nangombango oqhubekayo ebukhosini besizwe samaZulu.
Uvoto eDemocratic Republic of Congo luza kuqhubeka namhlanje kwizikhululo ezingakhange zikwazi ukuvula ngosuku lovoto. Ukubalwa kuqalile kwezinye izikhululo zovoto kanti ikomishoni yonyulo yesizwe ezimeleyo yase-DRC ivumile ukuba izikhululo zovoto ezininzi zivule kade. Ulibaseko ke kunye nezityholo zamaqela aphikisayo zobuqhophololo, ubundlobongela kunye nokusilela kwenkqubo kudale inkxalabo ngokuthembeka konyulo kwelinye lamazwe amakhulu e-Afrika nelinobutyebi bezimbiwa ezibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi. Abameli bamalungelo abantu abamele izisulu ezasinda emlilweni wesakhiwo isindiso eMarshalltown sebemukele isinqumo sokukhishwa kakhomishana uAdvocate Thulani Makhubela ekubeni ingxenye yekhomishana ephenya ngalomlilo owadlula nemphefumulo engaphezulu kwama-70 enkabeni yeGoli. Ikomishana eyaqokelwa ukuba iphenye imbangela yomlilo waseMarshalltown isikhiphe omunye wokomishana bayo kulandela izikhalazo eziqhamuka ezisulwini zalomlilo eziswela uAdvocate Makhubela ngokuchema. Lokhu kulandela ukuthi eseke imbhalo egxeka abokufika kuleli enkundleni yakhe ezokuxhumana iX nebeyaziwa ngoTwitter. Le mbhalo ibifakwe iqeqebane eliphikisana nobokufika kuleli eseliyinhlangano yezombusazwe Operation Dudula. Having regard to the aforegoing, I am satisfied that a case has been made out for the recusal of Commissioner Makhubela. In the premises, I rule that Commissioner Makhubela is recused as a commissioner of the commission. Ummeli wezakhamuzi ezasinda ngokulambisa kulomlilo uthi Makhubela wabengafanele ukuphenya lolu daba. Umsola ngokuba umuntu vele ongahambisani nabokufika nokuzibandakanya neOperation Dudula. Abameli bathi bakhululekile njengoba uMakhubela engesezuba ingxenye le commissioner. And a person who supports Operation Dudula or puts South Africa first might not be impartial when dealing with issues relating to them or when dealing with issues of how the fire was caused or in fact on the compensation that might be one of the recommendations given to them. So it is the perception of bias. Ikomishana kulindeleke ukuba iphenye ukuthi ubani owaqala lo mlilo nogunyaza ukuzihlalela ngokungemthetho kulesi sakhiwo esikenkabeni yeGoli. Mbukeli ake sibheke ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Mbukeli isiphinde sikwamkeleke lapha ekhaya jikelele njengamanje sekuyisikhathi ukuthi ke sibheke ukuthi yiziphi indaba ezingondaba mlonyeni laphayana ku-x.com. Yes, mbukeli sijonge ke i-hashtags eziphala phambili. #JusticeForRefilwe, hashtag ephala phambili leyo. I-hashtag yesibini ithi Kirsten Clate. Make sijonge mbukeli into yokubana kwenzeka ntoni pha ku-#JusticeForRefilwe.
Intombazane eneminyaka eyi-15 ihlanganyelwe abafana ababili bayidlwengula eMidrand mhla ziyi-17 kwephezulu. Kukholakala-ke ukuthi lesi sigameko esinyantisa igazi sahlelwa umngani wesisulu kanye nabo-ke laba bafana abenze lesi senzo sobulwane. Kholakala ukuthi isisulu sabe siye endaweni yokujabulisa kanti umngani waso yena ongqondongqondo esisigameko wasinxenxa-ke ukuthi siye komunye umuzi lapho esafike sadlwengulwa khona. Kwabuhlungu kakhulu Mbukeli, kudala sisithi phansi ngokuphatha gatalala kwamanina nabantwana. Kanti ke Mbukeli, ityala ke lodlwengulo liye lavulwa kwiziko lesipolisa. Usapho ke lona lwathatha amanyathelo omthetho. Amarhe ke Mbukeli athi ababatyholwa ngodlwengulo sele bengaphaya kwezitixo. Le ntozana ke ifumane unyango kwaye ke ikhuselekile kunye nosapho lwayo. Bathe bahlomla ke phaa kwikhasi lika-X. Make sijonge uba bahlomle besithina ababhalileyo. U-Ed Miniveta uthi parents are to blame. Parents must be arrested if their daughters or sons who are underage are found at a drinking place. You are not a worthy parent if your 15-year-old girl is not home at any point, especially if where they are there's alcohol. The police must arrest you too. Uminiveta uthena abazali ke yibona kumele babekelwe icala mangabe ungumzali unengane engaphansi kweminyaka evumelekile isitholakala endaweni yokuphuza okusho ukuthi wena kumele ukuthi uboshwe kwawena kumele ukuthi uboshwe ngoba kufuneka ukuthi ngabe uyazi ukuthi ngasikhathi sonke ingane yakho ikuphi. Umbono wakhe ke lo waya uMiniveta ake sizwe omunye ukuthi uPaul wathini. Oshane yena uphefumulile esithi we live in a sick society. How did these boys, 3 minds, not in a flinch thought, what they were about to do was wrong? So none of the 3 fathers, none of them ever told the sons. Uyathi into bana ixesha sesiphila ngoku kulo ngenene kuyabonakala into bana abantu izinto abazenzayo zizinto apho bengabonisi ukubana badibanisa amathambo engqondo. Chuncembe sijongo the wabhala ubhale esithini. UGT Mabuza uthi 15-year-olds usually don't own property. So after rounding up the boys, the next step should be the owner of the venue where the kids were drinking alcohol, then whoever sold or bought the alcohol. Too many things went wrong before the main crime. Uyasho ukuthi kuningi okwenzeke njeke ngaphambi kokuthi kuze kufike kuleyo ndlu lapho ingane edlwengulele khona. Kuningi okwenzekile, kuphunywe kanjani, kufikwe kanjani endaweni kaTshwala, lowo uvumile ukuthi ingane ingene endaweni kaTshwala, nalowo oyidayiselile noma nalowo oyithengele utshwala. Kanti ke njengamanje sekuyisikhathi ukuthi sibheke ke i-hashtag yethu yesibili ethi #KirstenClades. Kanti ke Mbukeli, uxwebhu lobungqina bonisa ukuba utitshala uKirstenClades usweleke ngenxa yokwenzakala kwentloko, ukukrwitshwa kunye nokufuthaniselwa. Esi sehlo ke Mbukeli senzeke phaa eGeorge Lee Recreational Park eParkmore kwisixeko saphaa eSandton ngomhla wama-29 kweyeDwarha. Ubafana ke Mahungela otyholwa ngokubulala uKirsten ufake isicelo sebheyili. Kukholakala ukuthi uClades ube namasonto ayi-14 eyithwele ingane yomfana ngesikhathi ebulawa ngesihluku. Umfundi ke obhekene necala lokubulala okuwubafana Mahungela waboshwa zinga-26 ngoLwezi kanti uthweswe icala lokuhlela ukubulala, ukuphanga, ukuhambisana nesihluku kanye nokudlwengula. Kepha kumbiko wezempilo ubonise ukuthi uClades akukho lapho abelimele khona esithweni sangasese. Akacaci-ke nokho ukuthi kungani umbuso wengeze icala lokudlwengula ekubeni eqaleni ubumbeke icala lokubulala kuphela. Uinenekazi kuphawulile lapha ku-X.com uthi yena a reasonable person wouldn't find a dead body and quickly strip its clothes and wear them and discard his own clothing in the drain. Uinenekazi kena uthi ke umuntu ke okahle nje ke angeke ukuthi ungathi uhlangana nesidumbu somuntu uvele nje usikhumula ugqoke impahla ebese wena ezakhe impahla ke uyayilahla edrainini. #KirstenClades. Ubhalile naye utlale uthi my take is he saw her alone with a phone, wanted to rob her but she fought him. He got angry and strangled her. Or he has seen her before and had a crush on her only for her to tell him to get lost, which angered him. Utlale naye uthi mna olwam uluvo kule ngxubakaxaka yenzekayo kukuba uye wambona eyedwa ephethe ifowuni.
wafuna ukuthini, wafuna ukuyoxutha amrobhe. Kodwa ke kwabonakala into bani intwazana yamlwa. Emva koko ke uthi noba ke ulapho ke wanomsindo wamkrwitsha khona. Uthi okanye mhlambe isiganeko sesenzeka. Uthi mhlambe wambona ngaphambili waba ne crush lento kuthiwa sisincwaso. Wathi ke ngoku xa semxelela wathi makaphuma phele. Lonto ke yavuselela ntoni umsindo. Luluvo lwakhe ke uyabonakala into bana uzama ukujonga into bana inoba kwenzeke ntoni kanye kule ndawo yesisiganeko. Babhalile ke nomnye masijonge into bana ubhale ephefumula isithini. Call me king uthi I don't know which is worse. Him being guilty of actually murdering #Kirsten Clates or him being innocent and just a psychopath. If he's guilty, then at least it explains the odd behavior. But if he's innocent, then the boy needs serious help. Uthi nakazi ukuthi kupho kubi okudlula okunye ukuthi mhlawumbe akanacala ngoba phela mangathiwa akanacala lokho kungabe kusho ukuthi akaphili kahle engqondweni. Uma kuwukuthi unalo ngempela icala, at least lokho ngabe kuyachaza ke ukuthi yini indaba enza izinto engajwayelekile. Uthi okuthusa kakhulu ukuthi uma ngathiwa akanacala, then lo mfana okusho ukuthi udinga usizo ngempela. Sesibeka lapho ke izindaba ezingundaba mlonyeni esiyibone laphana ku x.com siphinde sikhumbuze ngembweni ukuthi leyambono besiyifunda imbono yababukeli o imbono yabantu kabasebenzisa x.com ababhale khona. Ngakho ke iSABC kanjalo nekhaya Jikelele angeke baphawula ke ngokukhononda okungaseke kuvele ngayo. Njengamanje isikhathi sokuthi sishone iphikolosa. Masithi qosi bathathe sibase evenkileni buqiniseka mbukeli into bana ugunqe kubukele ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele la ku SABC lihaye kanjalo na ku SABC Plus. Njengoba sisesikhathini samaholidi okuphela konyaka izingozi zasemgwaqeni zithanda ukuba imvamisa futhi ke zithatha impilo yabantu abaningi. Ngokwesintu ke mbukeli umuntu oshonele emgwaqeni kumele ukuthi kulandelwe umoya wakhe. Kanjani ke futhi isizathu salokho siyini ukuzwa ke kongeziwe ngalolu daba sixhumana ngocingo ke noSolwazi uPitika Ntuli. Solwazi sikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele breakfast show. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyabingelela lonke nabalaleli. Solwazi lesi isikhathi sonyaka lapho isibalo sabantu abashonele emgwaqeni senyuka kakhulu khona. Iyini inkambiso yokulanda umoya womuntu oshonele emgwaqeni? Kubalulekile nje ukuthi uma umuntu engeshonelanga ekhaya noshonele emgwaqweni ukuthi umoya wakhe ufanele ukuthi ulandwe. Ukukhumbula ukuthi esintwini uma ingane izalwa inkaba ayisikwa uyayeka lenkaba iziwele la ikhona other lands la iwela khona bahlanyela isihlahla in order to ground you ukuthi na ikhaya lakho umoya wakho ula kwenze ukuthi uma ushonela ke le emgwaqweni fanele kubeke phela ke nama rituals ukulanda lo mphefumulo wakho uwabuyise Manje Solwazi kubaleka kangakanani ukwenza lokho? Kubaluleke kakhulu ngokuthi uma umoya womuntu oshone ngengozi eshone ngobuhlungu uhamba nje lapha emoyeni wagcina songene kwabanye abantu kudaleke inkinga eziningi. Kufanele nje ukuthi ke abaphansi ke bakubo bamukele ukuthi baze bamukele ngumndeni kufanele ukuthi wenzeke lena amasiko okuxhumana kuphi nabaphansi ukuthi bavumele lokho ukuthi bawuthathe lo moya bawubuyisele kuphi ekhaya. Manje Solwazi uma ngathiwa ke lokho kulandwa komuntu akalandwa kumuntu lapho kwenzeke khona ingozi ngabe lokho kungaba namthelela muni ke ingozini eziningi zomgwaqo? Kuyenzeka ukuthi kuleyo ndawo leyo ubona sekubhalwe esikhathini accident high accident spot la kuma high accident spot kula ingozi zizakala khona ekaningi ngoba yenzakala le ngozi ngoba something went wrong. Ngiko ke nje ukuthi
kufana ukuthi alande lo muntu umoya omubi nokufa usuke kuleyo ndawo lapha yekwenzeka khona ngoba ungenzeki lokho kuzoba lo kuba nengozi kuvela ingozi njalo kuleyo ndawo leyo. Ingabe ke lena Solwazi inkolelo nje yabantu abamnyama noma mhlawumbe nabanye abantu bezinhlanga abayayenza lenkambiso? Abanye kuphi eIndia nakwezinye izinto bayayenza la eMzansi uzawubona ngabelungu nje uthi uhamba nasi isiphambano sesibekiwe lapha emgwaqweni ukuthi obunye wethu washona la umuya lapha ubona nangiya isiphambano nalapho obunye washona la lokho ngokwako nje umuntu ushayela imoto yakho ukuthi umuntu washonela nje lapho ke kuyakuphazamisa lokuphazamisa nawe uyabona yiko ke nje kithi ke kunjalo kodwa angichaze lokulanda komoya ukuthi kubaleke kangakanani uma ulanda umoya usebenzisa isihlahla umphafa is a spiritual tree or noma usebenzise ke ibuffalo branch buffalo tree branch labathi izizi masbuchromona ubona le branch yakhona elanda nomzimba lo amanyevo akhona abheke ngaphambili amanye abheke emuva asiningi isihlahla ezinjalo ngoba isibheke emuva kusho ukuthi uyakuphansi bakini umoya uyalapha ngaphambili you are moving to your future lesihlahla leso sakhethwa ngaloko and uma uya la ushonelwe khona lesihla le branch ohamba naso inesihlalo sayo emotweni ahlali umuntu uhlala esona lesihlahla lesi sizawulanda nje lo mphefumulo ngoba amasiko ethu abaluleke kakhulu uyazi nje ukuthi uma indodakazi yami seyizobeletha fakube nehlambiso angithi yebo Solwazi fakube nehlambiso ingane shayelungiselela ingakazalwa you can therefore see with how important it is ukuthi la umuntu eshonele khona umoya womuntu into ebaluleke ukudlula yonke into manje Solwazi mangabe sekulandwa kumphefumulo womuntu endaweni yesigameko ngobani ke ubani umuntu okufuneka ukuthi onegunya lokuthi akwazi ukuzolanda umphefumulo womunye kuya ngemindeni futhi imindeni then abanye ke babiza imindeni ke ama-healers ke azakuza lapho izangoma ezizawuhamba nabo uma singahambi nabo sibatshele ukuthi kufanele ukuthi kwenzeke njani la kuya khona ngoba kubaluleke kakhulu nje lokho ngoba siyazi usho ukuthi kufuneke ukuthi lelo hlahla lelo libe nesitulo salo emotweni ngoba phela lokho kutshengisa ukuthi uye lo nizomlanda kusho ukuthi ngokomoya uhlezi lapho njengoba ubusho njengeSolwazi pho ukuthi lezi ihlahla noma lamahlahla asetshenziswayo ukuyolanda umphefumulo lakhe sizona izihlahla ezejwayelekile engabe ziyashesha kodwa ukutholakala noma zihlale zikhona noma ngabe kusehlobo noma kusebusika lehlahla zakhona ezivame kube all over perennial seziba khona zena ebusika nasehlobo ngoba they are very hardy plants zakhona yeah isizathu ke sokuthi mhlawumbe kube mangabe sekuhanjwa nalihlahla kukhulu hayi ke mbukeli kubuya ngazuthi ke cha usethe ukusilahlekela ke uSolwazi Pitika esixoxa naye la mayelana nokulandwa kwabantu eindaweni ke zeingozi mbukeli uyasho ke nawe ukuthi cha kubaluleke kakhulu ukuthi ke abantu balandwe kulezi indawo lapha okusuke kukade kwenzeke khona ingozi ngoba bakungenzeki kanjalo phela kuyabonakala ukuthi yena kuba nezinye ingozi eziqhubeka zenzeke kuleyo ndawo kanti nanokuthi nje kubalekile ukuthi umphefumulo womuntu usuke kuleyo ndawo uhambe ke uyofikinyelela ekhaya sisiquke eidolo siyabuya emva komzuzu
Kanti ke mbukeli siphinde sikwamukele sibonge kakhulu ngesimo sezulu. Kanti ke mbukeli mangabe siqhubeka nenkulumo yethu esibe nayo ke noSolwazi uNtuli. Solwazi uNtuli siphinde sikubingelele ekhaya Jikelele sethembe sesiyaxhumana manje. Sesiyaxhumana siyabuya. Siyabonga kakhulu. Hayi cha lesi sihloko esikhuluma ngaso Solwazi sibaleke kakhulu abantu emakhaya kubalekile ukuthi bezwe bazi nokubaleka kokulandwa kwabantu ezigamekweni zeingozi. Yingakho sithe cha asikushayele siphinde siqhubeke ke nengxoxo yethu. Engabe sikhona yini isikhathi esibekiwe esibekela ukuthi umuntu alandwe Solwazi mhlawumbe ukuthi uma ngabe ingozi yenzeke ngoNovember kunesikhathi esingaka ongakwazi ukuthi uyolanda khona umphefumulo? Yabona kuyashiyana abanye ukuthi kungenzeka nje bathi bangayi lo uyokumbeka bawulande loboyo uyabona ngoba if you do it afterwards so hambisani right ngani fakona lo moya lo ophumela emzimbeni uma senomfihla ke konke sekwenzakele kodwa kuyenzeka nje nesikhathini ngemindeni ngama circumstances ukuthi kungenziwe ngaleso sikhathi but after that abanye then they can go ceremony yakhona izawuhluka nayo everything that's going to be used maybe even be different. Yebo Solwazi ngike ngakuzwa uPaula ngokuthi umuntu osuke elandiwe ngehlahla usuke nesitulo sakhe naye emotweni ngoba ngokomoya kukholelwa ukuthi ke usuke ekhona lapho emotweni manje indlela yonke engeke ngakuqaphela ukuthi kusuke kukhulunywa naleli ihlahla litshela ukuthi sekukuphi makungenzeka mhlawumbe Solwazi ebese ingxoxo iyaphela noma inkulumo kungabe kusashiya ukuthi manje sesikuphi ngoba ngiyazi ukuthi khona nokunye ngeke ngakuzwa ukuthi imoto mayima kufuneka nisho futhi nokuthi imoto iyama manje umuntu angazasale lapho eyitshela ukuthi usefikile. Yabona unjalo ayethu sothatha lo moya uthi njengamanje sithebhulwa sesiya kuphi ku N3 njalo ukuthi azi ukuthi ukuphi the not blow record if anything happens ukuthi you don't say I mean anything kaningi then lo moya won't be accepted kahle that's why sokubalekile ukuthi kube ne concentration eningi that's why abantu abaningi ba involve izangoba ngoba umsebenzi wabo lo ukuthi babe focus kuyo ukuthi ingqondo engaduki kube lephutha kulomsebenzi omkhulu kangaka. Manje Solwazi uma ngabe umuntu engalandwanga egcine engalandwanga ke kulowo ndawo yesigameko akakwazi kuba idlozi elihle emndenini wakhe. Akakwazi kuba idlozi elihle emndenini wakhe. But to answer that question uma umuntu ehlolile sithi siyamfihla siyambeka siyamkhweza siyamnyusa these are not the same things angithi omunye siyamlahla umuntu olahliwe umuntu ada ubedlebula ebulala emubi even noma usiyombeka siyomlahla akaphumi through the door kahle umuntu onjalo can't be idlozi but then with this one ongalandwanga kungenzeka ukuthi kuthathe lo moya wakhe uyofaka komunye emndenini bese kuthiwa hey nangoke usibusiso ungenwe yidlozi. These are some of the things la ngena khona ukuthi lo moya sathi ungena komunye umuntu khona uzohlanzeka nomndeni uzohlanzeka nesizwe sihlanzeke. Zikhona yini impawu ke Solwazi ezikhombisayo uma ngabe mhlawumbe umsebenzi uhambe kahle okulanda umuntu ngoba mhlawumbe omunye angasho ukuthi ayitshela ukuthi hayi umuntu wasekhaya sihambile sewomlanda kahle ngehlahla kanti mhlawumbe akuhambanga kahle zikhona impawu ezitshengisa ukuthi cha ubekeke kahle uyidlozi elihle noma cha. Uma kahle bekuzawubonakala ithi kuhambe wrong kukhona uzawuvela la emndenini abantu abakhomende kakhulu naye mhlawumbe lokugula okunjani abantu baningakholwa lento lena kodwa nje namhlanje ngisho ne-science itself iyaziprova lezi zinto esikhuluma ngazo lokho bekuthi ukuthi wama-superstition angithi yebo Solwazi angichaze nje umthandazo usho ukuthini
uma wena uthandaza you start ama-airwaves lama airwaves wakho aqhumana namanye ama-airwaves bese kuba yinto eyodwa ubuhle lo so ke ngachayi then indaba ibaluleke kanjani if something ngikahle konke wrong something izawuvela bese kuthiwa hey ubani ungenwe yidlozi ukuthi kuzolungisa lento eyonakala uma kulandwa lo moya. Hayi sibonga kakhulu ke solwazi ngesikhathi sakho nangolwazi lwakho olunzulu kubalekile futhi siyethemba nokuthi ke babukele ekhaya abafundisekile bayazi futhi nje kubalekile nesolwazi nokuthi engathi lungadlula lolu lwazi lwedlulele einganeni nasentsheni ekhulayo ukuze kuqhubeke ngoba ungabe uthi uyacabanga nje uyayibuza ukuthi uma ngabe lamasiko engadlulele einganeni zethu kuyoba njani umhla singasekho okusho ukuthi nje kuyogcwala abantu abawusala emgwaqeni bengalandwa ngamahlahla. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay, sure. Loko ke mbukeli bekusolwazi uPitika Ntuli besichazela kabanzi ke ngokulandwa komoya womuntu oshonele emgwaqeni. Lesinye seyigaba zethu lapha ke ekhaya jikelele lapho sisuke sicathulisana khona mbukeli ngezinto ezithinta isintu kanye namasiko kanye nje nendabuko yakho njengomuntu. Ku8 siyabuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Uyamkela Ntlwana inzalelwane yasemthatha eMpuma Koloni ungumbhali wencwadi ethi Inhlungu yevezandlebe nethi ke yatyadula sibalwanyo equlathe imibongo. Ingaba yintoni equlathe zezincwadi sinayeke ukusinabisela banzi. Yamkela masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Mandithathe ithuba nami sisindibulise umbukeli ekhaya ndibulise nawe. Enkosi kakhulu. Ngaphambi kokuba singene kudliwano ndlebe lwethu khawusixelele ngawe ngubani uyamkela? Uyamkela Ntwalana yinzalelwane yasemthatha kwaLindile. Ungutitshala ohlohla isiXhosa ulwimi lwesiXhosa eHoly Cross High School ndikwayona departmental head ye-languages. Ndingumbhali osakhasayo okay waphumelela imbasa noko eziliqela apha kwecala lembali lokubhala including i-South African Literary Award 2022. Ndikwanguye nomhleli wencwadi ndikwanguye nomsasazi kwakhona. Ngoku ke xa uzawubhala le ncwadi sithetha ngayo namhlanje intoni mhlambe ongathi yakufakela impembelelo into bana ubhale le ncwadi ethi Inhlungu yevezandlebe? Ebona wena sisi kwindawo esihlala kuzo kukho izinto esingafuniyo ukuthetha ngazo nesizibalekayo kakhulu kwi-societies zethu kube kukho abantu abafayo ababulalekayo ilonto leyo. Umzekelo xa sithetha ngenhlungu ngevezandlebe eligama lithi ivezandlebe akukho mntu ulithandayo wonke umuntu uthatha ngongathi liyalumeza kakhulu. Kwakhona kwindawo esikuzo akuthethwa ngenhlungu that they go through yona leyo nhlungu leyo but then baye bebulaleka so I've taken a decision ukuba mandibhale le ncwadi lena to be a voice of the voiceless wena mntu asekhaya having to grow up emzini engungokokwenu nokuba ulivezandlebe nokuba ungumqakwe nokuba usiza nanina but the difficulties that people go through, the pain that people go through ngokukhulela emizini engekho kwabo. So ithi ke ngokulondo leyo I've written this book ukwenza ba noko dike nongelilo ivezandlebe akajonge ndlela mbi yokuphatha abo bantu abo so biza ngoba kumavezandlebe abanye imiqako abanye nezizana nina. So ndibe nalondo leyo yokufuna ukubhala incwadi ndibe ndingumuntu ke kwamna ke ozama ngandlela zonke ukulondoloza ulwimi olulwethu lwenkobe lwesiXhosa but then xa uzama ke ngokulondoloza ulwimi kufuneka kube nayo into obhekisela kuyo ngakumbe apha kwecala lakho literature lena. Incwadi kwakhona isondele kakhulu kum kuba ndililo ivezandlebe myself. Wow. Oyena myalezo ofuna umuntu ozathi ayifunde le ncwadi ufuna udlulisa ophi?
masiphatheni abantu ngendlela ekuyiyo, sibaphathe ngothando, sibanikeze uthando, sibanikeze imfudumalo emakhayeni wethu. Kwakhona xa sisiya kuyo le ncwadi lena sijonge izinto identity crisis, suicidal thoughts, depression, because xa singena kule ncwadi lena you get to know ezo zinto ezo zibe zilidishwa yile nto le yokucalucalulwa ekhayeni ocinga ukuba lelakho, nokuba mhlawumbi awucinga ukuba lelakho, calucalulwa yifemeli. Calucalulwa lusapho lwakho. Umntu ke ngokoyifumanayo le ncwadi okanye othi uyayifuna ingaba ifumaneka phi? Iyafika kwi-Pancake bookstores South Africa yonke. Iphinde kwakhona uyakwazi ukuyifumana ngokungena nganifowunela okanye WhatsAppela ungakwazi umbawudawunela eSouth Africa. Ondikhangelayo ku-WhatsApp or kufumaneka ku-073 90 921 03909 okanye ku-Facebook uyamkela yamkelana uzobona i-accounts ezishipaya ayikulendi khona uprofessional kuyo Yamkela masibambe ngazibini ngexesha lakho. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besetha naye nguye uYamkela Ntwalana, umbhali wencwadi ethi Intlungu yevezandlebe. Sihlala indlebe naye ke ngokuqulathe ile ncwadi. Masithi qhwike sibhatala amatyala ungagunqi ubukele i-Ekhaya. Umbukeli sesifike ekupheleni ke kohlelo lwenu enilithanda kakhulu i-Ekhaya Jikelele. Bekumnandi ukuba nani namhlanje, kodwa ke ningakhathazeki, siyabuya futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Ekuseni nje ihora lesithupha malishaya yithi labo zobusuzwa ke umkenenezo weKhaya Jikelele usuqala. Nathi sesime ngoma ke ukwazisa ngeindaba ezindaba mlonyeni, ezemidlalo, sinezivakashi njalo njalo. Futhi ke kusasa kulesihlanu. Hey, Simfry. Ndiyakwazi kaloku into yobana ngolwesihlanu ukutyhila kwenye page ndikubona ubuhambela phezulu ndithi kwatsha pha ngenene nangenyeniso mbukeli ngomso ngolwesihlanu. Uyawuqonda kaloku into yokubana nathi ke siyi-Ekhaya Jikelele siyazingca ukusukela ngoku sabe siyiqhumisa imbiza yethu sifaka spicy. Yeyi kuzawuqhawuka unobathana kusala unobangela. Sibambe ngazibini mbukeli we-Ekhaya Jikelele. Masibe khona ke sibe kunye ngomso kusasa. Chos. Nisale kahle.